hang mumpung metu paningang bener demonstrasi denutin anak ngai benyak ane mekena bang manasi Selegan melajah apang dadi presiden dan menteri itu mare bener lakar ngerti toleh meme bapan ni ngalih dia sekolah Indonesia ni nyagerang pemimpin-pemimpin ane sing lenga toleh isin alami negara ni kasut juga tu megade liu anaknya anak tua ni malu sing aluh-aluh ngetoh angke megede-gede ngorin raga pang mebina ken-ken kewah ni kejajah ken-ken kewah ni kejajah